Bishop Kabugumira nagira ngo abicariza bine kwebwa ebatize nsubo mu mwaka gw'2023 bakatumutuma umukore bya mugasho mu mwaka gw'2024. How are we doing it? Open the gates. Let me show this. God shall make a step. Like Hezekiah. Hezekiah has got a lot of jobs that had done. Bueno niyenda kubashaba abantu barahanga batufurishiriza. Entasimwa keyonjebo. Wano yena ngobeje. Umwako gwabanigwa sima urwanga. Wano sima ni shortcut nakanda kagufu akugira mu banga kongere kuhereza ki umugisha. Bishop nagira ngo byona nebaska abicariza bagira amasiko mu rumukama. Teka ho marika. Behold, I put an angel. Tumetuma yanje marika. I'm sending my messenger an angel. Ekwebembere. To be ahead of you. Ebone kusimbuza. So that to make you defeated. The hits. Abayabuza. The efforts. Babone kusimbuza hafi y'umukono. They shall be defeated the Canaanites. Kandi tumwako gw'2024 tumeka abacara kubira kariya government kubira kariya ruhanga kandi kuba abacara barundi mu makagitu. Omugandi Abakristu mu district ya Kagadi nibashabwa kureka kweyanga ahabw'embeera gumire barikurabamu. Ebi byagambwa Monsignoro Peter Kaberenge Episcopo Vicar wa St Mary's Kagadi Vicariati ahamukoro ogwo kusima kwa James Byarugaba. Kiena ku muno what am I there is God can't wayegaga itubuli libatwekesa characteristics of God my individual my CRA kandi no kwereka ngo egi community yiturimu nk'abantu abatubije chance yo kushoma nito twine kugikurakuranisa tutaza hero tukaza Kampala za Kagadi tukakurakuranisa okwe ebyanga byite bitwarugiremu ninga ebitwarugiremu bekarema kurakurana. Okushaboko kwayetabwa mu munyeshenjero wa district ya Kagadi Jennifer Chomuhendo Mbabazi. Bibirabirnena tugutekemu amani okusinga n'okutubire turi tubase okuteka ekitimba kyekurakurana. Amakuru agagasha kwa Ruth Nwamanya na Thomas Tumwebazi.